لگوندوار باجار بابه سر به حلب باکور سوریه ده بری روژه که شروع پفچون دنابرا چکدارن ارتش آزاد اپوزیسیون و شروان حسده و درکت ده انجام ده فرمانداره که ارتش آزاد هات کشتن و دو شروان حسده جی جان خوش دزدان پشترا هزین مرتالا فراته لگوندوار بابه چپرین خو قایم کرن و قفل حسده خوارن گود دما پیش ده ده پیگه هنوان لمن بجو دردور بکن آرمانج جالي خوفا سرو كماري تركيا رجب طيب أردوغان لكونغريا جروب بيست لأرجنتيناي قفل يبقى وبيدي خوارن قود دمكا نيزيك دا ويوانج من بجي درخينا. Ama asıl olan şu anda masada Münbiç konusu. درفت بدست مكت داكو امبروسيل باكوري سوريا منبج روجهلات فرات ودورا مرتالا فرات بنرخينن هروها مكاريب وروشا ادل بيجي بنرخينن لي دوسيا سركي من بجا ملقل شاندا امريكاي او يقوتو بيشكر لي تشتي تايبت بما او سازيين جريداي يباقي بايدينا ين تروريست مچاواتيا تفقرا خول دوري قوتو بيشكر كاتشاوا امين منبج جوان ريخستنين تروريستي باقش بكن هر دوی درباره ده لأرجنتيناي وزير دروي تركيا مولود چاوش اوغلو جي پیامنر روداوی را داخویا کرن گو دمکا نزیک ده ده ترکیه یپگه جمن بجه درخینه هاسده به پشتوانیه هف پیمانیان آف دولتی تباغا 2016 من بجو دردوراوی جه دست داعش درخستو بریا ریو بریا خوصر جه همو پیکاته این دوری من بج بریو دبه هر وها گروپین مرتالا فراته ین اپوزیسیون گریدای ترکیه باجارين باب جرابلس اعزازو راعي كنترول دكن هاف دم هزن حكومته باجار تادفه لروج افايب من بجي كنترول دكن لغور شافديرن اوبوزيسيوني في روشا تفلي هاف لباكوري سوريا كريا جو استراتيجيين ولاتين غارانتورو امريكاي ديجي هاف دركفن ودبا دسباروجا كان يزيك دا شر لادلبه وباكوري سوريا تفاهي دركفا لولو خان رودا